Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Автолайв бо шумо ва дар хизмати шумо ҳастам Суҳроб. Хуш омадем ба канали мо. Бародаро, хеле ки ҳамаи шумо медонед, мо ҳама рӯза рӯзои ҷумъа мошинҳои фурӯширо пешкаши шумо мегардонем ва пешаи навора сар кардан як чизро ба сами ҳамаи шумо мерасонам ва як канали фурӯшӣ аст аз як бародар 11300 подписчик дорад. номери телефонша мемонем, касое ки канал дар кор аст марҳамат занг бизанед. Ва як эълони дигар аст ки бародаро касое ки таланти актёрӣ доранд, мехоҳанд ки саҳначада иштирок кунанд, ки саҳнача сиёмка кунанд ва як бародарам хеле актёр дар корай, номери телефонаш ҳастай, занг бизанед, барои шумо пурратар маълумот метаҳад. Ва навора тамошо мекунем, бародаро дастгириро фаромӯш накунед ва ҳатман лайкҳои худатонро бигзорен ва саҳар навори навро аз мошинбозори Душанбе интизор шавен ва кадом мошине ки барои шумо маъқул аст дар комментария нависонед. ва мошини якум боша Mitsubishi Lancer, як бародар аз шаҳри Москва роӣ кардааст ва гуфтааст ки соли 2012 объёми мотор 1.8 газ бензина, гази евро 4 задагӣ, документ то феврала нархи 60,000 сомонӣ бо арзонан мешавад ва номрои соҳибаш 916 556 58 22. номрои Россия ҳайдарами, номеро Viber, WhatsApp имо дора, ҳамсӯҳбат чен, бо барои шумо пурратар маълумот метаҳад. ва мошини деюм боша BMW 3 соли 2005, кузов седан, объёми мотор 2 ва 205,000 пробег дорад, бензини холия, растаможка шидагӣ, коробкаш автоматай. ва дар ҳаминҷа соҳиб мошин гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ҳама наворотош кор мекунад, поини комплектация кардагии климат контрол, хулоса чи навороте ки дорад кор мекунад. нархи 67,000 сомонӣ бо арзонан мешавад ва занг мезанем бародаро, бо барои шумо пурратар маълумот метаҳад. номрои соҳибаш 927 07 77 67. ва мошини сеюм боша Opel Insignia соли 2011, кузов седан, объёми мотор 2.4 ва 86,000 пробег дорад, бензини холия, растаможка шидагӣ, коробкаш автоматай. ва соҳиб мошин гуфтааст ки як сол документ дорад, нархаш 77,000 сомонӣ бо арзонан мешавад ва номрои соҳибаш 917 05 91 91. ва мошини чорум бошад Toyota Camry соли 2019, кузов седан, объёми мотор 3.5 ва 20,000 пробег дорад, бензини холия, растаможка шидагӣ, коробкаш автоматай ва нархаш 397,000 сомонӣ бо арзонан мешавад. номрои соҳибаш 883 88 19 70. ва мошини панҷум боша Opel Vectra B солиш 96, кузов седан, объёми мотор 1.6 ва 190,000 пробег дорад, газа бензинай, растаможка шидагӣ, коробкаш механикай. ва соҳиб мошин гуфтааст ки мошинам дар ҳолати хуб қарор дорад, хай касоида маъқул мешавад, занг мезанам, бо арзонан мекунем. нархаш 25,000 сомонӣ ва номрои соҳибаш 981 08 58 00. ва ин буд 5 мошини фурӯшие ки ба мо равон карданд ва дар давоми ҳамаи видео бародаро як 4-5 мошин аз мошинбозори Душанбе мо ба навор гирифта будем ва хостем ки амиро 10 минута карда барои шумо пешкаш бигардонем. ва касоеда ки кадом намуди мошин дар кор аст бародаро дар комментария нависонед ва мо саҳар насиб кардагӣ бошад аз мошинбозори Душанбе барои шумо ба навор мегирем. ва ҳаста як хел соҳибои мошине ки мегӯяд ка биё хай мо сиёмка мекунем, бепул дар YouTube реклама мекунем, не накунем, ғам метани суси. ҳай бародаро, мо ҳам кӯшиш мекунем ки хоҳишҳои шуморо иҷро кунем ва дастгирӣ кунем. шумо ҳам мо дар хизмати шумо ҳастем. BMW тройка бачо соли 2002 мо бисёртар хай ҳамин комментарияда BMW 3 мегам, BMW тройка дар комментария бачо ай ҳамадам бисёртар шид, мо хостем як десета ба навор бигирем. хоб ин ҳамин якта соли 2002 ан объёми мотораш 1.8, бензини холия ки
گاز بنزین یورا چورا خیلی بعدم کور موتورش مثلا هم زدگی پیچیدگی نداره نظر شدیده коробкаш механик мультирул кондиционер кор мекунад ха касои дамахкул мешава бачо номерои акама мемонем занг мезанем хам харидори аниқ боши бародаро занг бизани хеле беҳуда ки бисёри соҳибои мошин меган занг мезананд кадоми мошин мақбул меша ҳамушда занг бизад чанс мешавад акам چند سمه هستم جوشونگی چلده نمراست نم جمونه کمشامونه نمونه 105 07 59 07 زنگ میزنی خیلی برای شما پراتر معلومات میتونم مرسدسوی کزوفوی 250 بچه سالش 1987 авиои моторш д дизелай мотор خوبی چخیلی بعدی مسئله زدگیش بعد هم 87 میگوی نداره پوسیدگی نه این کی جدا بود بعدی مشارده گشتگی که خوبه خوب نک سلام شوید تارپیدر коробкаш механик 244 000 пробег дура лук дура خب چند سمه شود اکا و اون سماردون میشود ها هر چی از اون نمبر تلفن تگو مونه 900 08 08 76 14 زنگ میزنیم بچه خیلی با برای شما پراتر معلومات میتونه با ارزانان میشه خب اینا بچه ها از رشت دیگه ایشم سالش 2008 объеми мотор як 8 газ бензин гази евро 4 заагия خیلی بعد همین کاری موتورش چند خراسان داره موتورش یک 8 دستگاهش کامل مسئله کوزوف خیلی بعدی زدگی پوشیدگی خیلی دورا نداره نوآوردگی شو کی من روزی خودم گفتم گل نزدم که خاطرش اگر بودم پیشنهادی نداده شد زدگی نیست چند خش دستیخته نه ماشین نه دو همه بودم گفتم گارانتش خاطر ماشین بیزنس یا کمی نه همین ماشین آبیش نه آبیش نه مشتری خدمت حالتش خوبه بچه کسایی دماغول میشود زنگ بزنید ما برای شما پراتر معلومات میته خب 4 دار الکترا مولتیرول коробка автомат кондиционерش کار میکنه ها نمیکنه کار 124 000 пробег داشته кондиционер داره میگه کار نمیکنه خیلی یگان سوم кондиционер دا расход میشود Да, бо. خب نه شبا چند سوم گفتی اکا 45000 سومون همین نمرمون میشود خب 937 23 93 81 زنگ میزنیم برادرو خیلی بو برای شما پراتر معلومات میتاب بو یگان سومی گشن میگذاریم بو ساده میشه ماهی بریم خب اینا بچه ها نکسی دیگه اشتولش 95م سامسای گرم خب объеми موتورش یک 6 گاز بنزین اکلیماتورش هم نوه خب اینا تماشا بکنیم شخصی معقول میشه زنگ میزنیم با برای شما رو ارزان بکنه چون بالامش نوه سالانش یک دینه سالانش خیلی اکبر روش الکترای با فیلم کار میکنه نمیکنه خب 512 000 پرابگ коробка مکانیک چی؟ خیلی بعد هم مسئله زدگی پوشیدگیش خیلی دورا زدگی پوشیدگی
Ücretoş چند خواهد؟ ücretoş tamam şuraya gel. Hay چند سمای بعدی به ücret. نمره تلفن عمومی نصدیار 11 زنگ بزنین خیلی بچه ها قایی چق چق کنین بو الان سونگش هم یک زده خیلی بو بینین خیلی